Thengi muno ntwacokereria na turathi na mbere na guthuka na ngudikania twi thini wa University ya Jaikoti guku mwana wa Juja kiria twitaga University Edition guku haria turathi thini wa ma universities tukarora ugeria mena guo maundu maria mareka tukamarutana na nja we murori gakorwo kimenya niguo undu ucio ukorwo guteithia tondu riu ugikara kana tugwira ugikara thini wa thingonya cia university ugikorwo guteithia muno no riria tuka twarora niki mareka we na wakorwo kimenya taru guku thini wa Jaikot umuthe twarora uhoro wigie tissue culture na undu uyu ungimenya ati no wone marigo guku ri marigo magwitikira rira ria kwanyu ri no wakorwo ukimenya kuri ukuruta marigo mau na ugioka thini wa university no riu ri twakorwo tuingira thini wa growth room twina Madam Grace wa Mungai na ndirakenda tutarigie riu ri haria turi niki tureka kana niki kirathi na mbere kuma hau tukimenye uria tuguthie madam riu ha guku mandona riu guku ni tuingi thia tura tumana haria tutu ni twaingi ha na otori gugete twi hau culture room kana ku turathinjirwo twabagia na gaka getagwo tissue gagaikara wiki 4 kiu ni kira geta kieja ni giki ni kieja no ni gapati kanini muno ga kieja gagacoka goka gaikara wiki 4 hau thini wa media ri gagathamio gagekirwo media inenge nigetha gagaciara riu ungirora haha ni ukuona ni twambiririe kuruta thuna na thuna icio ciguikara haha wiki 4 cikorwo cikiria irio ici ci haha thini cikaruta thuna wiki 4 ri ningi tu separate meguthio na mbere na separate wa wiki 4 magicenjanagia nginyagia makinye na mbere marabatara riu ungirora marigo irigo tarere uguo rina thuna nyingi biu ni kuona o kamwe ga piece kamwe karia twikitie haha ni kararuta thuna uguo tuteithagia na ukorwo tukiruta thuna nyingi biu nigetha tuhote ku feed kana kuhunia bururi na tuhote guthie na nja wa bururi na marigo na ungirora maya matire na meri no maya mena meri maya metereire gutwarwo kundu twitaga growth room greenhouse kana shade net nigetha riu makorwo magikinyara murimi thutha kindu mweri umwe kana mweri umwe na nuthu riu maya maikarite thiini wa laptop kucigana thikũ 30 kuma karuto haria gekirwo haha media-inĩ ĩno ya okay riu kere ndiguthie greenhouse nigetha riu ga transplant kana gacenjanio gekarutwo media-inĩ ĩno ya chemicals gekirwo tĩri-inĩ toto ri ni turutitwo haha riu kana ni turia turutitwo haha riu mathathaurania ri megwikira media ĩno media ĩno ri ni rateithia mumera gukorwo kiruta meri na kuraiha ungirora maya ni maraihu maya matire na meri na ti maraihu no maya ni maraihu na mena meri toto turutanagio kamwe tugekirwo hau niguo tume meri okay riu tuma meri ri tugatwarwo nja niguo na toto ndona tuna meri turona kapio tuna meri toto ona toto no hindi turekirirwo tutininite thikũ 30 kana thikũ 30 no tukinina thikũ 30 ri tukorwo tuhana toto okay murari kona ino ni meri yumite riu na riu no nginya gakorwo gagetererwo gakore kaiganeta tu mweri umwe ni gukorwo kaiganite gaka riu tuma hari uratutwara riu kuria riu gututwara nja nigetha twike kindu gitagwo hardening kana tumiririe nigetha tuhote gutwarwo na kuu bururi-ini nigetha tuhote gukinyira mukulima mwalimu ni wathomithagia agriculture high school ri hakigo ndeigua akihuthagira acclimatizing na ndire ndarora kiugo kiu wega dictionary ri rege kana gwikiuga no riuga riu matoro na nja makorwo makiumiriria kiugo kiu ri nikio kirauga ni kumiriria guteithia mumera kumiriria no undu mwe na kuga hardening na kimonimoni yes niyo kuria mona hatu maturiteria githungu rege woro githomo gikigia cama na tutaumite guku thini wa library niguo utwire tofauti ya tissue culture na GMO tondu andu maigua kindu kiumite library na nitwa makirina kiugo kiu GMO ri mahota gwiciria marigo mauti mega ni ngwenda kumenyithia murimi witu ati ni hari utiganu munene wa tissue culture na GMO kana genetically modified organism kana yes ungirora procedure ya twatumira ri kana mutaratara uria twatumira tugithie through tissue culture ri ni wakuga twaruta mahekenja turaga twara process ya gutheria na ku multiply
hatire handu twahutania na nyamu iria cietagwo genes kana DNA kana nyamu iria tucima hari muciari guthie he mwana hatire handu twacihutia kiria tureka no gucitwara through kana gucitwara kuma stage imwe nginya iria ingi na tukiroraga utheru haru ngirora rumwe no ria ngwirire murimire kwina nyamu ciretwo cleaning system cia guthambia riera guku ni sterilize media itu nigetha hatigakorwo hena gatambi ungirora andu aria mararuta wira kuu ri maratumira nyamu sterile kana nyamu cina utheru wa iguru muno koguo hatire handu mimera ino itu iracamania na giko na ni kuga ati twageria irigo riu kana tissue through procedure theru na twa miteithia ku multiply tando ungikorwo na maundu maria magiriire ma mumera ri mumera ucio kuruta cienja nyingi muno no GMO ri tuega gene kuma kundu kungi tari no tuwe kuma hari bobwe gene ringi tuge ni ya kurigiriria murimu fulani tumirehe hari irigo riu nigetha irigo riu rirute nyamu cietagwo proteins cia kurigiriria murimu fulani no hatire handu twikite uguo thiini wa tissue culture guko tu ni na njira hotu guciarithania na ku make sure ni matheru. Okay, yes, thank you muno Grace ndenda ututware kuja yes na wiro wothe ri tondu wira muthakari no wambiririe royo thank you muno ni tukuriganiirwo ni kugweta uria wambiririe wira uyu etagwo Professor Esther Murugi Kahangi niwe wambiririe research ino ya marigo na ni miaka ya 1994 yes na ni tukoretwo tukihunia bururi na marigo ma tissue culture kuma hindi iyo yes na tukigo horo akuhunia bururi ri muhunagia andu aria moi kwina kaundu kiega taka karathie na mbere na waria matoe ri ni otonda tumamenye riu. Yes, thank you. Okay, riu ri gwenda murori twambe tuikirie na tikuikirie giathio turauma haha tumauko thiini wa lab tucoke riu tuthii tukonie marigo maya twerwo ati marutwo guku mathie kuria matwarwo nja kuria guo mamenyere riera ya nanja niguo we ungiuka kugura yathie gwaku kana wari hande gwaku rigakorwo na umiriru ucio ri niho ndenda Madam Grace acutware koguo tukuma guku tuthie nja. Thengi mwirori ni twacokereria na tigucokereria tukorwo tuma lab kana kuria nyumba ya uthuthuria na riu twakiuma Madam Grace aturuta tume kuria na kamera kaga kuma sufa-ini tuone tuthie thiini wa greenhouse kuria auga nikuo gakoragwo gakireho riera-ini niguo gakorwo gakiuma kana gakorwo gagituika farm tugire mwarimu wakwa acclimatization uguo niguo mwarimu wakwa angiriga anjiria ndauga kiugo kiu ni arenda kuricira maica nake no ni sawa riu guku nikuo greenhouse guko niguo tutwara tuone riu kauma lab uria gekagwo ni tuoka nako nigetha tuonie murimi kuma lab gokaga gagekwo atia guku shade 19 kana greenhouse tugithie mwirori agakione uria guthia na mbere tuka na guku kuria kungi kuma na riera rigutuitaga ni tondu kuu kwina controlled maundu mahingiriirio nigetha mumera ucio ndukae guthie kuona uru no umwe riu guku ndona gubangitwo ota kuria kungira tukuneta gubangitwo guku marigo matire cuba-ini riu guku riu ni matire cuba-ini ni ngwenda gwita mutaalamu witu nigetha tuone uria goka guku gekagwo mtaalamu etagwo Evans na wa mbere ni ngwenda kwira mukulima witu ati riu ni murimo ni ukinyite age ya kuherio tiri-ini wa lab nigetha wikirwo tiri-ini wa kawaida na koguo kiria gwika no guthambia ni gutuonia tutuonyesha venye unaifanyia. Bwana Evans, habari yako? Nzuri. Sasa wewe ndo mtaalamu huku? Yes. So we just remove this one. Kiswahili. This one is called ng'ombe. Alafu tunatoa and then naingiza hapo kwa maji hivyo and then tunaosha naosha hivi
So the roots are clean. And then kwa nini tuna make sure hizo roots ni safi? Unazuia turenda kurora mirio ndigae gukana kiria na media ya kuria thiini ya lab turehe ningi media ino ya nja. Ona korwo stiri no tiganu munene ri tutirenda kurehe media ria guku tiri-ini. Tondu twauga ni turenda mumera ucio umirerie umenyere guikara muturire uyu ungi. Umekuria muturire wa rabuke uyu waja riu. Evans. Yes. Sasa tuonyeshe kutoka hapo. Kutoka hapo sasa tunakuja tunapanda hapa kwa hii trees. Yeah. Tunapanda tu moja moja. Moja moja. Sasa zote ni za aina moja. Sasa mkizitoa kwa raba mkuje nazo hapa. Sasa mnafanyanga aje ndo kuhakikisha aina mbalimbali za hizi mandizi zinajulikana mahali zimepandwa? So tunaweka label. Mwenye ametoa amerelease kutoka kwa lab. Tunamwekea label. And then na date. Yes. So zikisurvive tuta record. Yes. Chances za kusurvive zinakuanga? Chances ya kusurvive inakuanga 78%. Okay. Yes. So asante sana Evans. Yes. Aha. Sasa kutoka hapa unaipanga wapi? Ama so, kutoka hapa tutapanga tu. Tutapanga tu hapa hivi. Aha. Yes. Aha. Asante sana. Hapa zitamaliza 45 days. Aha. And then for hardening. Aha. Yes. So after 45 days zitakuwa sawa za 45 days, then we just remove them from here. Napeleka in the open area. So hapo zitapata free circulation of air. And then zitamaliza 45 days. And then tuna transplant them to the potted bag. Sasa huku ni greenhouse. Yes. Lakini bado kuna hii net. Ama hii unaitangwa aje hii? Shade net. Kwa nini? Kiswahili. Ino ri ni ya kurigiriria direct sunlight kana riua nigetha tondu tumarigo tutu ri ni tuhuthu muno na nikio ara gutumira kiugo kiu tukuga ria guteithia mumera ukumiriria koguo no nginyagia wamba woka guku ri riera riria riguku rikorwo ri controlled okorwo ni riua mumera ndungioya riua direct koguo nikio hekiritwo neti ino na hena neti ingi hau iguru alafu riu hena kiratathi nigetha tukorwo na about 70%. Ira twita 70% light prevention. Alafu ndio gucoka wone nyamu ici tuciitaga irrigation, mist irrigation. Mutaramu Evans ni agutuhingurira nigetha tuone uria mekaga makihe marigo maya mai nigetha matikahurwo ni mai direct. Nigetha no njira imwe ya guteithia mumera ucio kumiriria. Ukihurwo ni mai direct ni uguthukia ni tuguthukia tondu mahuti maya ni mahuthu muno na ni turenda momiririe. Sasa Evans utatuonyesha hiyo maji venye inakujanga. Atatuhakishia ndivyo tuone. Yeah. Luma mena ndikushana. Ndatoka huko kidogo. Okay, sawa. Okay. Mirori mutaramu ni aba kuma hanini ari ahingurira mai niguo tukorwo tukionio uria gwithia na mbere na ni tukwehera tutikae kurirwo tuherere mai iyo itagwo mist irrigation nigetha mimera kahota kuoya mai ta njira ya mist na ameheaga thutha ndagika imwe akeheria na riu thutha ndagika imwe akeheria ni megukorwo manyua makuigana ningi agaikara ta ndagika 30 agekira ringi mai maurito uga thutha ndagika 30 makorwo maigania no ni maikara makiroraga okorwo kwina riera ni rihiu muno ri maikara makiroraga uria marigo maikarite mangiona ni momeirwo makongerera makanyihia ndagika icio 30 magaikira 15. Okay. Kitambe tugiria tugicokereria ni gutwira ru mauma haha ri hau hangi ni atia
Merori reke twambe tuikirie na ngurikani tuguku thiini wa JKUAT kana Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology na turarora umuthi makiria urimi wa marigo na kimonimoni witagwo tissue culture. Ino ni njira njeru ya gukuria marigo na gutigirira marigo ni maciarana na njira ya na ihenya na ngwire ino ti jemo na mutaramu Grace ni akorwo agitwira ino reke twambe tukirie itucokeria thutha wa kaindi gatari coho.